Om Swastiastu. Rahajang Rahayu semeton tiang maka sami ring dijajah megenah ring rahina ne becek puniki. Sani kanton persida ngemanggihan channel tiang kalego aja sebedi. Durusang sani dorong subscribe, durusang celok tulisan barak ni ke subscribe. Cek gratis. Nah, sunan mengending kalau cacak bene nyama-nyama sini nyarangan di YouTube. Wayan Randy, Lampung Selatan. Wah, nyacak nih nyama. Halo Bali Noraga, Lampung Selatan. Gede Merda, Songan kita mani. Halo Semeton Songan. Dika Nusa, Nusa Penida, Semeton Nusa Penida. Putu Sniper, Sumatera. Halo Semeton Sumatera. Eka Story Kelemahan, Nusa Penida, Kelemahan. Lola Putra Sulawesi. Halo Semeton Sulawesi. Wayan Wardana, Karangasem. Hai Semeton Karangasem. Winata Rata, Nusa Penida. Wisnu Ardana. Nah, kawan muntah ulu nyama. Dan ada ni konten sambat lainnya jani. Video berikutnya ben lakar mesambatnya mah. Jadi kalau lakar mengending. Birangan mangkin Bapak nuturang sawire kudu sampun kelih selegang malu melajah abang bin bidan putu dadi jat memaguna abang sing cara bapak belum selesai senune bapak maurip sing kenyal bapak ngulang putu bakal yen suwe putu tamat masa sekolah ingatan masa depannya utamayan putu sayang selegang melajah apa ngedua apa Bapak pocong nyekolah putu wasan serah bapak ke kan cilengar ngenehang bekal putu ne sebelang wahi wasana bapak pakai geragasan wang ulano yang megaya pedang kelemahkan tiang sap tare engot modaran wasan matan bapak ke telah brok ke dimlok ke tengah ulano yang mengadang doang cara kedes lepo Bapak